Ćao, trenutno je 29.9.2020. godine i ja sam odlučila da želim da pričam o sitnicama koje me čine srećnom. Kad se spontano probudim naspavana, rano ujutru i znam da imam cijeli dan pred sobom. Kad ujutru ustanem i prva stvar koju uradim jeste da otvorim prozor da udahnem svjež vazduh. Jutarnja meditacija kraj prozora ili dok slušam cvrkut ptica ili dok pada kiša. Prvi gutljaj kafe, spontana poruka kako si, spontani pozivi na kafu, spontani susreti sa ljudima koje nisam dugo vidjela, zvuk kiše i miris šume nakon kiše, šetnja kraj Drine ili uopšteno šetnja. Volim da šetam. Volim lijepe sveske i u stanju sam da jako dugo vremena provedem u jednoj knjižari dok se odlučim koju svesku da kupim. Kad ne mogu da prestanem da čitam knjigu i onda kažem sebi ok, još samo jedno poglavlje i to na kraju bude čitanje do 3 ujutru. Kad šetam ulicom i vidim nešto lijepo što želim da fotografišem. Miris kupke. Taj dobar osjećaj kad uradim dobar trening. Kad mi omiljeni izvođač izbaci novi album, a.k.a. Lana Del Rey. Kada nađem neku novu pjesmu koja mi se sviđa i onda ujutru dok spremam doručak samo ponavljam tu jednu pjesmu. Kad su mi hladne ruke i onda uzmem šolju toplog čaja da me ugrijem. Kad izađe nova sezona serije koju sam čekala godinu dana. Kad se vidim sa drugaricama koje nisam dugo vidjela i onda su to kafe koje traje dugo satima.